Отуна санау мүтеден кем болса, бізден алы суайыл байпасы комитет жазып қойды. Мадияр Тажибаев, Гаятак Каймов. Құрметті жалпы спортшылар, жалпыңыздар қош келіпсіздер. Ынтымақ спорт клубы тарапынан ұйыштырылған ММА бойынша чоң ел аралық турнирге қош келіпсіздер. Үлкен қол шабу бергілер. Демек, рахмат. Бүгін баштаймыз. Ортаға шақырамыз. Спортивный клуб Айдаркен, Мамат Каримов Сайтаға қол шабулар. Жігіттер, азыр видео камераға бұл жақта спортшылар шыққанда біреуін еле тұр, қалғанын келбетші, сілерден сұраныш алдыға. Осындай жерде тұр, тарта өргілер. Өзбекстан, Наманган, Шорқорған, Джавахир Салиджанов, қол шабулар! Демек, атанашы Қырғызстан спортивный клуб Қарадығы Мұхаммед Талайбекұлы қол Джавахир Абдурраимов 41 килограммдық салмақта. Анатандашы спортивный клуб КМО Пушка Исмадияр Тажибаев. Асан Тойчиев, Каймас. Анатандашы спортивный клуб Ынтымақ. Спортивный клуб Гаймос, Алиасхар Камалединов. Спортивный клуб Гаймос, Абубакир Нурбекұлы.
спортивный матч. Гайманатты Кастер Бейшен Мойдуна. Demek ortada Çakraus 38 kilogramlık salmakta. Daniel Oras'ın atladı Sportivni Klub Fırsam Ayman. Sportivni Klub Intıma Timur Ganiçana. Demek Sportivni Klub Fırsam Ayman. Vatandaşı Nogatskiy Звезда, бразилец Elias Abdumitalepov. Rahmat. Vatandaşı Sportivni Klub Intımak Marcel Abdurrahmanov. Aydarken Akıl Muhtarov. Vatandaşı Sportivni Klub Intımak Erbol Abdusattarov. Trainer Sportivni Klub Azya Arslanları Cumabek oğlu Aflan Dilanları hocalar. Ortada Çakraus.
Rahmat, ortaga chaqiramiz. Sportивный klub. Karimov! Klub Mirza Nayman, Ulaqchi Nurbek Idrisov. Sportивный klub Intimaq, Topchubek Artiqov. Jo'g'org'i darajadagi trener İskenderoğlu Abbas Mirza Nayman. Rahmat. Aktörga o'rtaga chaqiramiz. Yakubov Idris. Rahmat. O'rtaga chaqirib Intimaq Emron Basharipov. Ratbek Olmasbayev. Sportивный klub Intimaq, Nurmuhammed Muxtarov, Gladiator. Sportивный klub Mirza Nayman, Kobra, Muslim Abibullayev. Drakonchik Edin Stranov. Ortaga chaqiramiz. Sportивный klub Boyka Muhammed Zakirjanov. Bekbol Bakalbayev, Sportивный klub Asia Asxandara. Ellikta жазғансың. Bolot Chalayev, Jackie Chan.
salmakta Asatbek Kençayev. Кто захотел, чтобы я убил тебя? Зато никого. Но я подумал о матери. Мне нужно было выбраться. У меня было много времени на размышления. Hurmatli qatnashib o'tgan tavsiyalar davomida janob Soyil loyihasi montajlari ko'rildi. Barchaga tinchlik omon tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.